Tá go dtíon gcónaí greithe agus an rud is mó is dótha ná go bhfuil muid géirí níos mó rudí beo a dhéanamh ar an radio agus tá géirí linn go pointe a lethar na hura ach bhhailinn a bheith abal rá go bhfuil an ferrignú oscailte go dtí Éireann san ihe go méid gach studio lán de géine either ag trénail nó ag tafarú show nó fiú in san studio beo ag deanú clár atá craolú amach beo so sin an spric go méid an potential an aireagnamh seo iomlán léanta ag an couple blian tá plán strateach a gin 3 bliana agus déireach tasithe so tá go dtí Jerry fihe cahar le leis na sprechen na sinna winterach agus tá géir go mailen a lethar na hura. Okay, cén tá gom go sé mar spoke go bhhaid sibh a cedúna stát chun bheith an créile ar FM timppel na sé chunde na húsgradéirn. An bhfuil éon aseolalas fáite géibh an úras créileán afcam maidir leis an gun ceap seo agus an sílan tú go bhfuil an gun ceap atá go bheith réalaíoch. It's still a couple of frail no níos móna sin ag going leis an céist martyrs me is station radio pobl mud tá ceadnas a gin ó Ofcom agus marginal gach station radio pobl eile feinin mud treats na cinil trorlingsi no na réalathe agus na srénta atá an marginal sin níl Gudéireach níl cad ag station radio pobl in san récht éantithe a bheith craolú ach a bhain tí de stíad a limimisteir 2 kilometer. Now station ar leith much agus hig Ofcom sin so ma hen tú níos móna 2 kilometer amach ó Belfast they drable much clisteil gotí puintse éirithe agus bhí sé dínta flyhurl module leis an limimister linne mar is rudder leithe radio Gaeilge in san récht éantithe ach le bheith craolú an aithne eile in san récht éantithe mas mailad agus caiimiid lóirtear in san na teirmí sin mar sin an limimister na míon Ofcom ag féimnú tá rud acu dar bhainnim small scale dab no SSDAB na radio na dab atá ag daoine tá dé seo gine chuiriste ar iiritas le bheith ag craolú gantar gura nó cantar an fáil atá gceis go dtíach so tá tú caint ar cahar gura dún gevan agus le móadi agus an rud atá le deanú a gine na chuiristeach ar cheadnas le bheith craolú tríd an dab an small scale dab seo. Now, an rud atá le deanú a gin fós na pobl bhé instant cantar sin anu nó survey anu le feiceáil an bhfuil éilehon ar dúspéire agus nuair chuirmuid mas mailad an chéist ar whatir cultúlaní chanain bhí siad an ionta tógra faoi agus go siad a géirí Lordslin agus choú hortstún cultúras sin agus Lordsle whatir an cantar sin ach an rud tá canílathe ar lei ag buint leis an small scale dab agus just caiimiid a bheith cinnte go bhfuil muidir cóléanú a hanna le rud mar hampla ní féidir linn híon chuiristeach ar an céad feist an ceadnas agus an rud atá gceist na Community Digital Service Provider no CDSP mar an rud a bheith le deanú a gin ifig a bheith a gin thuas i gantar gura agus duine lán aimsethe a bheith loníthe agus fóstaithe sin rud nach bhfuil mo jabbalta a dhéanú nó tuairtfaoi a lethar na hura margheallar muoinú agus gacail rud ach tá 6 eile de ceadnas is go dtíoch DSP no Digital Service Provider agus ma aon muid no ma Éireann linn é sin a winterach tugann sé an déistún a bheith ag craolú go dtíoch ón stáisiún soginne an seo fríd an multiplex atá acu thuas an sin
gan dinner be a lonu in canter. Darnoya Matamajigol of a Krillians and Cantershin, Tamajigir, you made Dini on Cantershin Parcha, to Tamajigarka Ruddy, Kaday Spedin and the modulation small scale dab, and Rudita against le a golf com now may Cantraha Ella, a chapter board, a stoha, Tarlin a couple of blian, so Bay. Can Melfarston or Canter, Belfarston, Lisbon, Jarwak, a young couple of Bliana, Ta Dini, a caint, Birkin Tragus, and Canter Shin, Ta Lar Olu, a guest, Shin Canter Southern said, Tatu Canter, Dune Gannon, Agus, and Cor Crehak. So by shade, by Ofcom Magiri, the Canter Hashin, Chapter Board, Agus, Drama area of a Mun and Musmoilet and Canter Dab Shin. Modular FM Ta play Golaray Gashaw Stoha and Freo Ella of Air Scale Ta play Golaray the Tamil Fada. Stoha through Nismona couple of crenu on the Imlena Hanafian and Fiha Da Major Le Stratish Nagalega Instant Thuaisceart no instant Sheikh Hundi and Shaw. The Molion Durham Higgum Gameo Station Radio Pubble Gaeliga Fudfad and Thuaisceart Durham Higgum Shin Kundin and Multi a Vion Moluella Agus Isto go where say a Wadney's Motakiakta Agus Lehed Shin Gameo Kinyal Muinu agus Takiak Nismo Toga Duinya, Raidió Fáilte, and Tain Station Gaeliga in Thuaisceart. Ligame Mujabalda of Egg Crailir or FM, Fud Fad and Thuaisceart. Darnoya Nive and Rain o Nive and Kinyushin Janta Egg in Simonus and Shaw and Thuaisceart. It's off call me and Kinyushin. So Bay Gulur the play Gulur Dramana Fuishin Octamagina. Mar much station public much agus being much brach go more stash or Quiltery Jonaka Mahagandini is Jack Laral and Yetamajagola her May Jairi hem weenie her file Dave Leveg it clearly footfad na Sheikh Hundi or FM. They were in Muinushin of a Santa Saculior La Torchfree, Nismo Fernia, Nismo August Damage for the counter and a Quiltory, Tamja counter, Nismo Fernia, Vera Hain, August Aragadish, August Gakrod Machin. So, Bela Fakel, Stoha Takaras occurred chugging in the planishin, Mardurch may find Virginia, well, Tan. Minturski na Grinny has in their file done fubble. Near Hennig didn't you be hugging Lara, boiling Gamay ship Parchak and some flesh Murders may tak Harris occur chugging at a Parchak and some flesh and the Minturski are file good probably August Sinafago and Julius hugging but Murders may Matashigiri, Matadram Giri or Raidió Fáilte a vague a clearly footfad and Thuaisceart. They were who talked to me Muinu Suntasak first Janach Le Cudula Nation and went to Mac.